Ana maina wote no nchi mnango korigereriga kwasa liyowe taminto gali para igamuin ani ngoro na narorire tatu minto pi ani akimba kama igamunyari lakini kolene toche tomera neri tukeli twesi noro genda tu umwana to kumia oguma bwese na boko genda igo amakweri naro nakieko gera na inche nyanta rengo motindi asumukia kango nona itikitiko nyoro bugumo boiga mochujo narengo mukali mumuru mintere tarengo motini mona kini inche na oboire nakyo kororera bono kana inchi twangere korosie emuchie ekerugwenere ngakinere na chiete ngagenda military kana military ga kongera ngatama bono nkaira nanga chaka kana chaka ngagenda municipal no onde bono nango kora municipal ekyo na kiegento kya oro kiringa onye tali obo tindi bwane ne chinguru chiane kango mwana bono igumuchu tori kororokana nonyoro chogitire buyayiga kango tori kororokana tatu mino omumuro mitorengo muntu muya ubate okubwite ni gabunura bitega ba undo nyaka goteno bukene tatu mino ayo bukene tatu mino kabisa kana ngoliga liga na manyinga amumuro mito kabisa. Teremka kuna rough road kako hapo, teremka kuja chini, alafu you will see a gorofa kubwa yenye iko na tanks mbili juu. Yeah, it's white. Na hapo utapata gate ya black. Yeah, niko kwa nyumba. Hata actually ndio nataka nitoke hivyo nje nikungoje. Okay baby girl, I can't wait to see you. Yes, Joy. Yes, Dad. Nataka tuongee kidogo. It's okay, Dad. Alafu, Dad, before we talk, I have something that I need to tell you. Nini hiyo? A friend of mine is coming to visit me. Wa kiume, wa kike? Hey, Dad. It's a lady. Oh. I met with her a few days ago in town. Alafu, she's really a good girl. She's so inspirational. She's rich. She has established herself and she's very young. You see, unajua nini, Dad? The moment I met her and we got to talk, alafu kuniambia she has a business, she owns a boutique, she has a car,
Alafu she has a salon, pedicure and manicure ka salon. Alafu she really inspired me. Ango mbia twakora tatumirana. Iyo mwana. Wono yaba bahati mbaya buna na tumiranire. Na ni na purani tinsoke. Wono ataite kuirana minto. Aseki mwana. Tindo chitogo cha kuiwana na Gechemba. Ya Gechemba. Gechemba tigabera sakobera aye no mwana ono tabwene tukusuka kuchiandonsi. Asikyo korwera kondo ochere manga kwarorera tomino. Kya gutwara ubwoba na kondo oche kya gutwara ubwoba bundi bwensi. Inche buna kwando rega ranta tomino. Egene senkore ya nganta tomino roche okrasta okugamba naye. Obo kompondo bwensi ipi ninchoko eresa buna tomino. Kitato mine tu asikaine igatu anchaine nere mono. Nta anchonyo ore muchando ndi bwensi. Asenkoro yao. Kene njo giwo kuchanda. Onye makwiri achete roche maumino nasira. Alright, tato mino kwa yotara kora matuko maumina kama bwati. Obo omechande yonsi pe na take over. Ikurinde no mwana one. Igato twaro bondo bwensi. No onda munaye kondo ochenga. Onye na asometi yo na asometi Gechemba. Nayo gocha konsinya mwana. To konsinya. Aye bogima bwo bwensi beka sende. Obo ngera bwensi mbobo ko nabonko nyara tingo sinyu gukolinda. Yeah, she's really nice. I guess nimebakisha siku kidogo nimalize shule. So I was thinking, because I'm going to finish my education and I'm not guaranteed that I'll get a job immediately. I guess nafaa kukaa na watu wenye at least they are trying to make it. So that nipate mawaidha mbili tatu. Nisikuwe na kutegemea kila wakati, Dad. I can see. Na anaitwa nani? Tasha. Tasha? Yes. Wow. Unajua Joy? Yes, Dad. Saa zingine ni vizuri kuwa na marafiki. Yeah. Lakini pia ni vizuri pia uchague wale marafiki wazuri. Yes, Dad. Kwa ligeri na abasani gutara na barabu. Yeah. Abantu bari disciplined. Yes. Moso, what I want you to do, I want you to remain disciplined. I will, Dad. Unajua we have struggled enough. Yes. To attempt ko ngangana n'ubugima. Now you finished your school? I'm going to finish. Oh, you're going to finish, I know. Yes, Dad. So, what I want you to do is have that what we call total discipline. Yes. Tafuta marafiki wazuri wale mnatembea na wao. Pesa si kitu. Do you understand that? I understand that. Pesa ni kitu tu, yani hii ni vitu za dunia. But kukuwa na discipline na unakuwa honest, unakuwa faithful kwa wale watu ambao unawa respect, unaona. Yes, Dad. So usikuwe mtu wa kukaa hivi. Furthermore, kuna story nimesikia, sijui kama ni uongo. Joy. Can you, Dad? Do you drink? I don't, Dad. Do you smoke? I don't. Okay. Dad, unaweza nifikiria hadi hapa. I don't do that. Anko nyuma tata tarakwa. Kero nalinga klasi 5 na nina ngochi klasi 6. Akandokire nyaitugone, nyaitondione. Akakombiri. Akangombiri nelieteli. Alinga gonte. Nyaitugono gocha kobeta abantu chisindani. Mm. Wani miaka yuma itina maite abanyagitari bon
nakibo obunyagitari bore igo nakamanyira abanyagitari nabakobeta abantu chisindani ono bahati mbaya tata agachagasira ake mama agachagasira kore na mama atarasira naringe gotwererwa gari echiro nche naringe kwenda namweneria ebintu echiro chisukuma mpaka agachagasira lakini nyuma atarasira nantebeti aki omwana one ninche ntige gotwereru lakini kero nagosomire nechibesa echi ngotwereru nachirocho mbuya ntwereru lakini ngosomi ocho gweta amatemu ocho okora obunyagitari na mama na tata omino atagite nenche gaki ngaigu buya sana ngatia bidii ngacho buya ngaita amatemu a form 4 lakini grade 9 orito obuya ninde ne na hakika okombwa tisibuna gwate abuna egento ntagete gokora mpaka ngora obunyagitari obu omwana nambuya ogoteba orocho omwana nisi gogosoma gokora obunyagitari obu yaya angubona kwerwete kurime enkoro yawe buna ngonkonyore ende gwateba buna ngiigu buna yaye ntata ominto nosinye gonsomi gaki omwana nche ngogotebi ng'a ningokonye eire eri tata omino ariete na inche nkonyeirande ntekoga ngosomi bakokore buna ebirengere byao biarenge oisaneke nayo oba omunyagitari ocha gokonya enkei nebichayago ongosegasega ngwechanda kikiagete nyumba minto nigotore bosamu abantu ntori gosanika binto egachago ikero. Joy, Yes, Dad. let me stand up so that I can put a little sense into your mind. Okay, Dad. Joy, Yes. wewe ni mtoto wangu. Yes, Dad. Do you know why your mother is not here? I've had a lot of stories from you, Dad. But I know you have Wachana hizo. struggled. I am a man. Yes, Dad. I am the head of this family. Nincho mugaka, nincho mutuwenga. Yes. There is no end day. Mamu minara mama, ninche mama. Your mom used to come here. Atinde te totai. Direnga nyata umumino ne wekile nyumba andogeri. She was not able to cook for me. Because of what? Alcohol. Because of alcohol. Hiyo ndio ilifanya nikafukuza mama. Ulikuwa mdogo najua nguo alikomanya mangana. But now here you are. Na temi rasi mkonyana. Wakini wasomire school. Na kurende. Bono nguchuru gwate kama hizo. Right? Yes, Dad. You'll be a big girl. Wande skari na onge kweli. Na ariko bumuntu mubi. Singekuwa nimeoa kwa hiyo. Ndio, Dad. Ningekuwa nimeoa bibi hapa. Ni wangapi marafiki zako wale mnatembea na wao? Hata hawajui baba zao wako wapi. Hawaishi maisha mazuri. Lakini anko mbuya mona asayu gwakwanyire omwana lakini ekerengereria ekikero nachete gosanga amo na anti agantei nate kunyarikana ningonya gosomera bunyagitari igo nachinsomere ECD eseki nabakwanite igo aye omwana nakigwateba nabatebete igo ECD nachinsomere chibesi obunyagitari nchigotoka aseki omwana ntete gogosomia skuru inche ngokoire skuru osome aye nomonto gwaetete amatemu buya okanyora marks amaya okabuga bakagechemba ninki ntakorwanira osome igo mbugate kirienda nayo osome ocha koba omunyagitari oyo ogoteba ng'a tori gosoma mukani ng'a ngogosomire skuru inche iga mbugone inche ngambete iga mwone iga
muchuono yone anti yao tari ero kongambira aye ngoko somine skuru bakango korie mangana yobanyagitari wensi kuro mwana ase ng'encho twasinyanire na gechemba narache tigang'ende minto mpaka marogoba kogocha manya koirana ase eng'encho gechemba minateba iga gakoirana ngontongia naende gaetaga igari gase ngosibia ebinto obwate chisuguri ochirutana gochiga abwo naende konya chisuguri nasibire natagete ng'eni gochi nyomba ingochi koirana naye kagoteima mwabe buna ngochara ntongia ekebiriti gakonyora amagari bono inche nabo boire babatiga ng'ende minto inche nabo nayire amarangeti ayo mwana togenda mino ogokora ki nkogenda ndake manya koirana nyigwa amang'ana aywo gento ogokora kori kogenda otararagera mokorari lunch morosi lunch moragere ngocha manya koigwa amang'ana aywo gechemba arairana rende anyore iga igamanya gontongi kaogwaka ontebi ng'akire esini kwaigure mwana simitimbwati. Dad, I promise siwezi hata jaribu kuonja pombe, and I promise that I won't disappoint you. I won't ruin your smartness. I'll bring you respect. Dad, I'm almost finishing my law school. Yes. I'll graduate soon. And Dad, the moment I step out of that school, nitakuletea tu jina nzuri kabisa. Siwezi jaribu hata kuonja pombe. Na pia Dad, you have raised me well. I know that you have struggled. I know raising me by your own, it's not easy. Raising a girl, raising me to the point that I am now, it's not easy. You have really tried your best. And I love you for that, Dad. Thank you. I won't ruin you. Just trust me. Trust me, Dad. I won't ruin your smartness. So Joy. Yes, Dad. Na kiuno cha mukori acha. Huyo mwenye alikuja. Ako poa. Ako sawa. So hakikisha kwa Mungu ndisire gasi itobe kya okorora ile nyumba na kirege. Yes, Dad. Because most of the time tuliwecha kutoka. Yes. Kwa hakikisha kwanza hapo kwa chakula menu nilishamuelezea vile tunafaa kukula in a week. Sawa. And I guess he's doing a good job. Sawa. Yes. So kitu kingine. Yes, Dad. Unajua vile tumestruggle hapa tuatemi kwa Yes, Dad. ukina kifedha. Yeah. Kitu kingine sitaki kuiboma. Yeah. Biashara yangu biashara pia ni mbita kitiba sana bange usiku unaleta marafiki zako wengi hapa. Okay. Kwa sababu ya biashara yako. Biashara yako. Hapo tuangaliane heshima kidogo. Sitaki marafiki wangu wengi sana kwa iboma. Okay. Ndeti basani wange. Ngende ne bali go. And go pick them. Then wono aina bokumkaribisha sana hiyo. Oh. Thank you, Dad. Alafu Dad. Trust me. Also, let me give you, I want to trust you. You sure, Dad? I'm your daughter. The moment I'm trusting you, Yeah. I should also give you a warning. Advice. Thank you, Dad. A warning and an advice. I love you. If you are drinking... Dad, bye. All Thank you, I love you. Hey, Dad. Me and drinking, we don't. I won't disappoint you, Dad. Umwana tigakorera mwana kira umwana tigakorera kora iganya chama kungunyoria magomba tatu mino kungunyori na iguna inchendere kora iga kara sokire bono no nasana ko ndati niguchi bono take tondangiria anti yache baka ante bi tugamba mangana ai yando mo ndangiria anti yao tigakorera kira yo mwana murangeli tangiria anti yache na renga nyita ntara soka mangana atakaria makong omwana mumuro minta chakorera iga akorera iga boli akorera cha ndegete
Umwana ngakibona ngokora. Mongina. Umugaka. Umwana kanyona atumira korange ndo tino kale kurukurwa. Ya tinarenge nyumba. Anchuko na gwekwanira narenge nyumba. Iwo ngonya gwekwania. Yole mongina wana. Na wato kuna gukwana ni no enkabere gatatu gakia maiganaro. Maiganaro. Tebang. Buyande. Umwana gestornera. Ukwana mangana makongu. Uredi na mate rangir ma nyoko mokaja. Tugambe umwana ndego itanyu iriogo. Nkiakurira bonekene. Agoteba bugato bokongu skura ndeko genda. Sendo chembu ya menyete. Yatamenyete buya. Njina murobere tikere ntonga kora na nkiakurira. Ikwaro betira ndo kurira igokonde. Chigusena. Ma to no mwana mumuro minto amanyinga yi. No mwana oyo tabuga ati nyina na ise. Ninja tamere tubuna ise. Nyere sango nki mwana korere kabire ikitire kogenda kuchimatu kujimwa. Yani gachire ga kokweresa go ititankia kurira. Ngomwaka. Omwana oreri okoro muchando nore mumuchande te gakora mumuchande te nyumba. Nyere sango ngikire. Omwana ona tande kitubuna na moreta amenyete buya koragero nywe chae mambi bwesi bie bikoro to na mogora bie 2000. No nyanga chemba nentanya kumugurira. Nande bwe ititire gochaga gocha gokwero keromuya. Bona mambi nari na moeresa na motebi naki aye baba nyanchama. Koraiga. Inche na korete ta. Kechemba ta gostua. Kirango koirande kosi yobo isidi yo osomie. Nera achako smart. Na ndo chire bono ka gokwero kerenge okabore anko ya. Sasongi. Tiga gochando umwana mumuro minto. Kero gochando umwana mumuro minto konyoria mangana mange. Umwana uri na marenta atari mere mura marenta ocha komokorie gasi. Nko mwande ngo murikande gasi nko muirande skuru asoma kore pi. Nje ngo masomne chi westia. Igota kora kende nyomba. Tin kanyora go kweso ye samangana mumuro minto, umwana mumuro minto. Nyanja Sasogi. Na yora ruwa gicho umwana mumuro mitatigara. Igota kora kende nyomba gari. Umwana onaragira tulie ninche nkomurangiri. Okomorage yaragire tasibi no ange konde ke yanyere ta. Tuigwane na yora asoge ntigero umwana one morende umwana mumuro minto. Buna isaru cyo kumurende. Enigo bwairire marogo bande nyomba nebichayago. Ongo sega ngwe chanda kikyabete nyomba minto.